Ngicela sivule incwadi yaJohane sahluko 11 verse 40 naJohane sahluko 14 verse 12 naJohane 15 verse 8. Mangabe ufakwe mina itawuphela nabase Roma sahluko 1 verse 23. Kusele mngakhe mina base First 1 verse 3 goya ku 6. Galatia 6 verse 14. Imini iphelile ne? Ngesi. Kuhle kubani kwekubhala nekwekubhalela niyabona abazalwane. Sihloko sithi believing in order to see and do for God's glory. Kukholwa noma kholwa kuzutobona ingadimulo yaNkulunkulu futhi wende lokutawukhadimulisa uNkulunkulu. Kholwa noma mawukholwa utawubona. Thank you Jesus. Utawubona ingadimulo yaNkulunkulu futhi utawukwenda lokutamkhadimulisa uNkulunkulu. Johane sahluko 11 verse 40. Ngiyabonga ke. Jesu wathi kuye, angeke akutsheli yini ukuthi na ukholwa utawubona inkhatimulo yaNkulunkulu? Angakutsheli yini ukuthi na unjani? Na ukholwa. Mawukholwa utawenda njani? Utawubona inkhatimulo. Utawubona ingadimulo yaNkulunkulu. Mawukholwa utawubona ingadimulo yaNkulunkulu. Mawukholwa utawubona ingadimulo yaNkulunkulu. Johane sahluko 14 verse 12. Ngiqinisile ngithi kini, lo lokholwa ngimi uyawuyenda lemisebenzi lengiyendako. Yebo uyawuyenda nalengetulu kwalena, ngobe mina ngiya kuBabe. Yini Jesu athi umuntu lokholwa nguye utawukwenda imisebenzi. Umuntu lokholwa nguye utawukwenda imisebenzi lemikhulu kunale. Ngilokuthi uyati ukuthi kule misebenzi lemikhulu kutawukhadimliswa yena. So ngiko ke ede umona uthi lokholwa nguye utawukwenda imisebenzi lemikhulu kunale. Noma ke singafuna yiphi incazelo kuletho incazelo lesingatithola uNkulunkulu asiphe tona kwanyalo nje ake sikuthathe lula. Lokholwa nguye utawukwenda imisebenzi lemikhulu. Yini Jesu angabi isikali semisebenzi? Yini angathi utawukwenda lengangale yami noma lengaphasi kwale yami? Ngilokuthi uyati ukuthi yonke lemisebenzi lesitawuyenda ngekholwa nguye itawukhadimlisa yena. So ngiko kajabula ukuthi bantu bende imisebenzi lemikhulu ngoba nguye lotawukhadimula, ngoba nguye lotawukhadimlisa. Johane sahluko 15 verse 8. Udvumo lwaBabe lubonakalisa ngaloko ukuthi nithele tithelo letinyendi nibe bafunzi bami. Ludvumo lwaBabe lubonakaliswa ngetithelo letinyenti. Ludvumo lwaBabe ngiko kulomnyaka sithe no limits. Why? Yini kususwe ema limits? Kulombuso ekufuneni umbuso ngilokuthi kuko konke uNkulunkulu lasisita sikwende sibe nako yena uthola ludvumo. Ngiko asitshela nekusitshela ukuthi akukhanye kukhanya kwethu phambi kwabantu kuze ukuthi mababona imisebenzi yethu lemihle bathumise yena. So uNkulunkulu
ufuna ludumo lwakhe emhlabeni lude ngathi lude ngemisebenzi lesiyendako. Ngiko ke ngesikhathi sithela tithelo letinyenti ngalama emagama makusitakala abantu labanyenti ngemisebenzi lesiyendako uNkulunkulu uthola lithumo ngetinto lesibendela tona. Kuba seRoma sahluko 1 verse 22 na 23 asicaphele lengoti lena ke. Bathi bahlakaniphile besuke babadilima. Bathi bahlakaniphile besuke babadilima. Bashiya bukhosi baNkulunkulu longabhubhi. Bakhonda umfanekiso wemuntu lobhubhako. Newetinyoni newetilwane letihamba ngetinyawo letine. Newaletihamba ngesisu. Bashiya bukhosi baNkulunkulu lobungabhubhi. Bakhonda umfanekiso. Masifunza ngesingisi lisinika umcondo ukuthi they substituted the glory of God for the image of man. Bathatha lokuyingadimulo yento leyendiwe base bakhatimula ngalokubatiwe noma ngalokwendiwe bantu esikhundleni sekuthi bakhatimulise uNkulunkulu umenti wetinto babese bakhatimulisa letinto taNkulunkulu batibeka enzaweni yaNkulunkulu. Lithi ke lokho bakwenda ngoba bacabanga ukuthi bahlakaniphile. Ngaleso sikhathi iBhayibheli lithi mabaveta kuhlakanipha kwabo kwembuleka bulima babo. Sonke isikhathi la uveta kuhlakanipha kwakho kwembuleka bulima bakho. Ngike ngaba sembini hayi le physical but yakamoya. Ngesikhathi lomunye khuluma lokhu lakucabangako yena ukuthi hayi kuloku naku loku right. Kanti mina njengemfunzi phela weBhayibheli nami ngicabanga ukuthi hayi loku right nginako. Kepha wangiphikisa waze wakwada ke ngisho njalo. Masahambile ngeva lokuthi hawu yini ngazuthi nami sekuthula kwami sekuphazamisekile. Nginemcabango ukuthi ngimoya longcwele lothide kimi. Indlela lengitawucoda ngayo ipride yakho kungesikhathi kunalomunye lo right kunalokuba right kwakho. LeBhayibheli lithi kulunga kwethu embi kwaNkulunkulu kufana netithwethu. Each time uticabanga ukuthi right lezulu lithi waze wasiphakamisa sithwethwe. Each time ucabanga ukuthi nguwe lonelwati lonenhlakanipho lezulu lithi waze wakhombisa bulima bakho. Kunelivesi elimatinyana lelithi umuntu awumati ukuthi ulibele until aze akhulume. Thank you Jesus. Go possible go substitute ingadimulo yaNkulunkulu ngelwati lwethu. uNkulunkulu bekembula ngekho emthandazweni wangembulela eshashalazini mangiphikiswa ngilowe kunene kuleli viki. Wangembulela uNkulunkulu ngesikhathi ngathi sengiphatheka kabi
lokuthi bese ngikhatimula ngelwati lwami ayi ngaye. I had substituted the glory of God with my knowledge. Gani uNkulunkulu usebenzisa tinto letibulima kucitha letinekwati. Asikasinziswa inhlakanipho yaNkulunkulu, kepha sisinziswe bulima baNkulunkulu. Why? Because God's wisdom is wiser than God's foolishness is wiser than the wisdom of man. Bulima baNkulunkulu bunemandla kunenhlakanipho yemuntu. Bulima baNkulunkulu. Angisho mntwana sekhaya, la ekukholweni you win by losing. You win by losing. You win by surrender. Unqoba ngekwehla hayi ngekuphakama. Masithi I'm more than a conqueror. Akusingoba uve uthandaza kwaze kwashisa. But you are more than a conqueror. Ngisho ungadi ukuthi uthandaze kona yini. You are more than a conqueror. Uthandaze nje umthandazo sibaba wethu wasezulwini malihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawufike. Lo munye akuthinze ukuthi kanti usengisande school yini. I'm more than a conqueror. Not because I am prayerful, but because God wants to be glorified. Not my prayer. Not my prayer. Gumnanzi, umzalwana bambi microphone. Athi Satan tayidzela ingane lamuhla. Ngoba kumbe kukhona leva ngathi utawukwenda kuze Satan ayidzela ingane. When we glory in what we can do, we become losers. Mangabe inkhatimulo yethu kuncoba kwethu kukuloko lesikwendako. Mangabe kuncoba kwethu kusekuzileni kwethu, we are losers. Asizile noma uzila 40 days awuzili kuze utoncoba, uzila ngoba Jesu wancoba. You are simply acknowledging. Kuconza imibhalo ngiko lokutawusenda sisuse tithixo letingakhatimulisa thine kusale uNkulunkulu kuphela esihlalweni. Kuconza imibhalo. Ngicela ningifundzele maKorinte ekuqala sahluko 7. Singakayi lapha kubaseFesu sahluko 1. maKorinte ekuqala sahluko 7 verse 1. Kuconza imibhalo. Mayelana naloku lenginibhalele ngako, ngithi kuhle ukuthi lo mduna angalali nalomsikati. Liphela lapho. Yes. Bangakhi besilisa labonile la labaphile esonweni. Litsini lelibhevezi bazo. Awuliphinzi. Mayelana naloku lenginibhalele ngako, Ngawufunza ngathi uyamemeda nje. ngithi kuhle ukuthi lo mduna angalali nalomsikati. Ngithi kuhle umuntu onjani? Lo mduna Angentini? angalali nalomsikati. Bakhona abantu abaduna la. Ake sisho bobabe kuhle umuntu lomduna ngentini? Angalali nalo. Cela bonke la becele lo verse basukume bemayini.
Kani nifunza lephi iBhayibheli? Bathi kwaphela umshado ngelanga lekuqala baku-honeymoon. Sisi wathatha livesi wathi mnakethu ngiyabonga kungishada. Kepha thine nawe siyakholwa. Ake sifunze naleli vesi. Kuhle kuthi lo mduna angendini mnakethu angalali nalomsikati. Ngiyawushiya inkosi ibusise sala kahle futhi. Waphela umshado ngelanga lekuqala. Kungaconzi imibhalo sithi limata thina silimade nalabanye. Lokuthatha lesigabana lesi nje uhambe naso ugijime naso kuhle lo mthuna ngalana nalomsikati kuhle lo mthuna ngalana nalomsikati. Ucabanga ukuthi awubambe livi ubambe izwi I declare. Declare ukuthi lo mthuna angalana nalomsikati. Athi uthi uyaya kugamuka imbala. Ufunze umbhalo but you don't have understanding. Mawungayiconzi imbhalo utawukhatimulisa into lengakhatimliswa liZulu. Utawukwenda into utawubeka into esihlalweni. You will exchange the glory of God with an image of man. Ngalotakhela kona. Mangabe ufuna kuchubeka ufunze bobabe liyachubeka livesi inkosi nibusise nisachubeka nekwehla nenzaba yonke. Amen. Utawukhanza khona lapha embhalweni ukuthi ukhululekile lapha emshadweni wakho. Amen. Kuba seFirst 1 verse 3 na verse 6. Kusuka ku verse 3 kuya ku 6. Akabonge uNkulunkulu longuYise wenkosi yethu Jesu Kristu. Ngobe usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tasezulwini. Kwathi nemhlaba ungakasekelwa, uNkulunkulu wasikhetha ngaKristu ukuthi sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe, njengoba asithandza. uNkulunkulu wavela wasikhetha nqandi ngebenjongo yentsandvo yakhe. Wasenda imadvodzana akhe ngaJesu Kristu. Ngakho-ke akudvunyiswe umusa wakhe webukhosi. Lasipha wona ngendvodzana yakhe lethandzekako. Ngakho akudvunyiswe ini bazalwane? Umusa. Umusa wakhe webukhosi. Landeni lasiphe wona ngendvodzana yakhe lethandzekako. Uma sifuna kube ngithi lesithunyiswako, each time kuthunyiswa lo musa wakhe webukhosi, sitova kabi, sitova buhlungu. uNkulunkulu ekusisinziseni akasisinziseli ukuthi kuthunyiswe thine, ukuthi si prayerful kanganani, kepha usisinzisele ukuthi kuthunyiswe umusa webukhosi bakhe. Thank you Jesus. Kuthunyiswe umusa webukhosi bakhe. Kepha uma singayiconzi imibhalo, sitawufuna tinto letitawukwenda thine sithunyiswe. Kanzi kufuneka kuthunyiswe umusa webukhosi bakhe. Umusa webukhosi bakhe. Encwadini yezenzo sahluko 8 verse 28. Imisebenzi yabapostoli sahluko 8 kusuka ku verse 28. Asabuyela ekhaya agibele inkalishi abefunza encwadzini yemprofethi Isaya. Moya longcwele wathi kuFiliphu, "Sonzela kule nkalishi uhambe eceleni kwayo." Nangempela Filiphi wagijima wasonzela.
weva umtopiya afunza incwadi yemprofethi Isaya. Wase uyabuta Philiphu uthi, uyakuva yini lokhu lokufunzako? Ngicela siveke. Uyakuva yini lokhu lokufunzako? Do you understand what you are reading? Ngumbuto lona lekumele sitibude ekuveni livi laNkulunkulu ekufunzeni livi laNkulunkulu. Do you understand what you are reading? Philip akabutanga ukuthi are you blessed, but uthi do you understand? Ngoba kungendeka ubusiseke ngelivesi but ubeke understanding yaleli verse. Kupossible. Likubusise but awuliva ukuthi lishone. Ngitoni mema bazalwane aziuhambe umgwaqo wekufuna kuconza imibhalo. Asisuba ku surface. Asisujabuliswa kubhukusha elusenzeni. Asicele moya longcwele ngijulise Nkosi ekuconzeni imibhalo. Sicele uNkulunkulu ukuthi ngamoya wakhe longcwele, Lord, take me deeper, Daddy. Nkosi, fane kube nguwe longqwilisa ekwatini leqiniso. Ngingagcini ngekufunza but ngikuconze lengufunzako. Makachubeka ke, lichubeka lithini lapha kuzenzo? Waphendula wathi, ngingeva kanjani kude lo ngichazelako nje. Uyafunza but akakuva, niyabona? Uyafunza but akeva. Akaconze la kufunzako. Yes. Kwase kwendekani? Waze ucela yena Philip ukuthi agibele ahlale eceleni kwakhe. Abefunza inzawana embhalweni lapho ukuthi njengendvu ilandzele kuyawuhlatshwa noma lizinyane lemvu embekwemhuli walo lithulile akazange awuvule umlomo wakhe. Wedzelela wehlulelwa ngalokungemthetho ngobani longachaza imphanze yakhe akashiyanga namliba ngobe impilo yakhe yesuswa emhlabeni. Siphathimandla sathi kuFilipu, ngiyakubuta ngithi abekhuluma ngabani lo mprofeti la? Abedisho yena yini noma abekhuluma ngalomnye umuntu? Niyeva ukuthi ungafunza ubusiseke but ungade ukuthi kushona. Ufunzile ubusekile but akade ukuthi ubusiswa yini. Bazalwane bengosi. Uyathi ungalifunza iBhayibheli but ubusiswe ngemadimoni. Ungalifunza iBhayibheli uthi khanze ubuye enyangeni kepha ufunze livesi. Kuconza imibhalo. Kuconza imibhalo. Uthi ngingaconza kanjani kungekho longichazelako. Sengifunzile ukhuluma ngabani? Verse 35. Philip wakhuluma nalesiphathimandla. Waqala ngalenzawana embhalweni asitshela livangeli ngaJesu. Ake ufeke. Philip uchaza ngaJesu. Hallelujah. Akachazi ngemprofeti. Uchaza ngale bekakhuluma ngaye umprofeti. Uthi lo mprofeti lo bekabona Jesu bekakhuluma ngaye la embhalweni. Ngiyacabanga njengalokho lo muntu lo bekungumuntu wetive bekaya njalo ethempelini afika ahlale lapha khashane ngaphandle labantu betive bebafika khona eve umsindo ngekhathi wendumiso
angaconzi ukuthi badumisa kwente njani, kepha akuthanza lento. Aya iminyaka ngeminyaka ngaleli langa leli ngesikhathi athola ku-understanda wathi angisadzingi kuba sekhathi ethempelini ngoba sengiyaconza imibhalo, sengiyati ukuthi yini lebanga labantu batihluphe ngekuthumisa uNkulunkulu wabo. Sengiyaliconza leliciniso livangeli ngaJesu. Verse 36, lokuconza kwakhe kwabese kumenta njani? Lalela, basachubeka nendlela yabo. Befika lapho kunemandi khona. Siphathi imandla, ngiyalinothisa leligaba, siphathi imandla. I-position yakhe solo ikhona. Siphathi imandla sathi ingani nanga emandi kwalani ukuthi ngibhajatiswe. Akatshelwa nguPhilip ukuthi sengikuchazele bhajatiswa, uthi mina lendzaba sengiyivile kumele ngibhajatiswe nyalo. Kuconza imibhalo kushintsha indlela lo wenda ngayo tintfo. Lo muntu bekasola wenca lamandi kepha wenela kuconza imibhalo, wathi lamandi lengisolo ngiwenca la kumele afanekise kufa kwami nekuvuka na Kristu Jesu. Wathi sengiyabhajatiswa. Verse 37, Philip wathi kuso, na ukholwa ngenhlitiyo yakho yonke kungentiwa. Saphendvula sathi, ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu yindvodzana yaNkulunkulu. thank you Jesus. Akasho ukuthi ngiyakholwa ukuthi Isaya ngumprofeti, uthi ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu yindvodzana yaNkulunkulu. Oh, hayi ngaze ngaba ngumhlabeleli lamuhla nantithemba labo abendulo balibe selaphumobala njengela ipezu obuche kwekugcina nantithemba na. Thank you Jesus. Ngalamanye magama lomtopia Filipi uthi indzaba iphelele vesini iphelela kumuntu. Lo muntu nguKristu Jesu. Lendzaba iphelele ngekuunderstand as propheto, but iphelele ku-understanding umuntu bekuprofetwa ngayo. Lo muntu nguKristu Jesu. Wena laconza uthi kani lo Kristu nguye lo fanekiswa aliwundlu la uNkulunkulu lelisusa tono delive. Wathi ngoba nginetami kusho ukuthi angatisusa, wathi hlanganisa naye. Kuconza imibhalo. Imibhalo yenda siconze liqiniso ngoba malo ngcwele ufike agwabule liqiniso ngaKristu. Kuba seFirst Sahloko 3 verse 3 na verse 4 na verse 8 sitabe sesifunza eMahubo 89 verse 7. Ngiyathemba ukuthi ndawo bese ngifika ekugcineni ngalama verse lawa. Base Efeso 3 verse 3 na 4 na 8. uNkulunkulu wangatisa imfihlakalo ngekungembulela, njengoba sengike ngathinta nje ekubhaleni kwami. Nanifunza lokhu, nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo yaKristu. uNkulunkulu wangatisa imfihlakalo
Njengalokhu lokhu nikuthola kuphi embhalweni. Njengalokhu lokhu nikuthola embhalweni. Njengalokhu ngathinze ekubhaleni kwami. Verse 4 uthini? Nanifunza lokhu. In reading this, manifold evazalwane nanifunza takwendekani. Nitawubona kwati kwami ngemfihlakalo ya Kristu. Amen. Nasi ngesi lithi in reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Manifunza lokhu nitawuthola kwati. Kufunza akusiso sephetho. Kufunza kumele kuphasele ku-understand. Ku-understand akuphasele etendweni. When you read, you understand. When you understand, you act. Because you believe. Manifunza. Ake sekungenele umgwaco wekuba bafunzi hayi basonzi. Niyangiva bazalwane. Ake ufune kufunza kuconza ujule ekuconzeni imibhalo. Verse number 8. Mina noma ngingilomncane kunabo bonke labangcwele. Ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive livangeli lemcebo wa Kristu longena uphenyeka. Thank you Jesus. Mina ngingilomncane. Yeah. Kubo bonke bazalwane ngaphiwa ini? Ngaphiwa lowo musa wekushumayela kubetive livangeli lemcebo wa Kristu longena uphenyeka. Livangeli lemcebo wa Kristu longena uphenyeka. Emagameni esingisi lithi the endless treasures available in Christ. The endless treasures available in Christ. Apostle Paula ubhala lencwadi yabaseFesu uboshiwe. Kepha awumuva akhuluma njengemuntu loboshiwe. Awumuva akhuluma njengemuntu usimo sakhe lesingasikahle. Yini ngilokuthi ifocus yakhe beyingekho ekukhululekeni kwakhe. Kepha abesathole umcebo lofihlwe kuKristu. Usejele iglory luthumo lwakhe alusekho ekuthenini ngihlabele kwanyakata lijele ngithandaze kwanyakata tisekelo. Ingatimulo injabulo yakhe ithi sengithole umcebo longaphenyeki. Noma ngisekhathe ejele simo singashintshi. Noma ngithandaza kungendeki lokwendeke eFilipi la sathandaza khona nasila kwanyakata tisekelo sihlabela noma nyalo ngiboshiwe. But lokuboshwa kwami akusasho lutho ngoba sengithole umcebo longaphenyeki. Ngiwuthola kuKristu. Angiwutholi ngekuphuma ejele, angiwutholi ngekushintsha kwesimo, lo mcebo ngiwuthola ekwatini Kristu. Kuconza imibhalo. Kumahubo 89 verse 7. UNkulunkulu lo wesatshwa emikhandlwini yalabangcwele. Umkhulu futhi wesabeka ngetulo kwabo bonke labakuhacile. Thank you. Aningivetelele singisi ngisakhuluma. uNkulunkulu wesatshwa emikhandlwini yalabangcwele. Umkhulu futhi wesabeka ngetulo kwabo bonke labakuhacile. In the council of the holy ones, God is greatly feared. He is more awesome than all who surround him. Leli verse likhuluma lisinika about the current
condition or situation about God. Kuthi nyalo lo ngimile phambi kwakho uNkulunkulu uyesatshwa ngebukhulu bakhe. uNkulunkulu uyamangalisa. Labo labahlethi ithute naye abanaso situnge. Labati uNkulunkulu embuliwe kuthumisa kukhonda kwabo akubi nelulata. Leni, the council of the holy ones recognized the greatness of God. Labo, oh thank you Jesus, labo labamhaqile labane kumati uNkulunkulu ngalokujulile abanaso sidunge sekuthi badamkhonda kanjani. Labathi uNkulunkulu mawathi uNkulunkulu awumeli your day of deliverance, awumeli your day of breakthrough, awumeli lilanga lemphendvulo yemthandazo. Kwathi uNkulunkulu kukuvula umlomo. Ngake ngabekisa ngenzaba lengake ngayiva kulomunye lengeke ngithi kumbe bekakhuluma ivesi yini, kepha nje nani ndawo kuva ukuthi kucishe kuye ngakhona. Uthi lo wekunene tingilosi kumthumiseni uNkulunkulu atishi mavi phela lokhu it's from eternity bazalwane. Mangabe tiyahlabela taqala ku eternity solo tiyahlabela. Tihlabela ngathi kusha all the time. So ngenxa ukuthi timbona ahlukile. Uthi ke lo wekunene ithi ingilosi iyagucuka ibuka le, ithi iyambuka mase imbona futhi ikhanze sekahlukile kunangesikhathi beyimbona ngaso. Lokho kwenda ukuthi kube nesimanga ezulwini kuhlatshelwa ngekumangala ngalo uNkulunkulu lo. Thine emhlabeni nathi besifanele uma ngabe singakalati sabadala ngenxa yokuba familiar with him, not knowing him but being familiar. Kuba familiar kusho ukuthi nangu zibani le ekhaya wala khaya niyamati onke malanga uyahamba abuyi, noma sekuthiwa nangibani usegedeni uthi oh siyabonga sowubuyile. You are familiar. Kepha mangabe kuthiwa uyathi kunemuntu lapha egedeni ufake isigcoko lesingumpontsholozi, ufake isigcoko lesiyaletulu, ufake impahla leti khadimulako, umile lapha egedeni uyafuna kusukuma uyohlola ngabe ngibani. Mase sifamiliar ngaJesu wethu akukho lokusithinzako ngaye, sithi ngilele ngimatiko. Kuhlabela kukhonda kwethu kuye kukhombisa sengilo Jesu. May God deliver us from the spirit of familiarity. Inkosi sikhulule ekumatini ngalendlela yokuba familiar. But simati each time, simati sikhathi ngesikhathi ukuthi nyalo ngisakhuluma sewuthethe ingadimulo lenye emva kwalenye ingadimulo. Ngakho my worship, my serving him is endless. Ngenxa yokuthi njalo njalo uthethe lenye inhlobo uNkulunkulu. Akusenanzaba ke ukuthi isimo siyashintsha kimi, angisakhondiswa kushintsha kwesimo, ngikhondiswa kumati yena, umcebo lothukuswe kuKristu Jesu, umcebo lofihlwe kuJesu. Noah ukhokha
iraven yini naku liwabayi angisathi noma liwabayi noma lihubhulu something ngathi likhonyana lelo gama lelo futhi yeah uyakhokha ke lokwenyoni liwabayi uphenze ukhokha lituba liwabayi lahamba siphelane leni lathola lokubolile lase alisabuyele emkhumbini ngenxa yekuthola lokwehlukile ngaphandle latsela lokudla lokufresh kwale emkhumbini lathi mine ngienjoya lokubolile lahamba langabuyi unjalo umuntu lothole inkathimulo entweni lenye than kuNkulunkulu uthi angathola inshwanyana ahambe siphelane indodza nelahleko yini kuthiwe yalahlekiswa lifa uyathi umuntu longamcabanga ahlala more ekhaya kepha ngekuthola lifa wahamba siphelane wahamba wangabuyi ngoba lelifa lalithola lakhombisa ukuthi lo muntu lo ukhonda kakhulu tinto latitholako lakhaya kunebudlelwane lanabo lakhaya. When we substitute possession with relationship siba bomdukwa ngiko labanye bethu uNkulunkulu bagcina mzukwana bahola ukhala ebudzeni benyanga Nkosi ngihambele mzukwana uNkulunkulu amhambela athole liholo lekucala ndodzana elahleko sesiyawuze sibonane sesishayekile Nkosi wena ungiprovider Nkosi wakhulula imani ehlane nami ngisehlane esimakathi akuthi ngci uNkulunkulu ngelifa nalo lihwabayi ngiyabekisa bazalwane. Each time you have something kubonakalisa buhwabayi bakho yahamba indodzana elahleko yebazalwane ake simphilele uNkulunkulu asisulethwa ukuthi uNkulunkulu usiphendule imithandazo asisulethwa ukuthi uNkulunkulu usendela tindlu kepha kuze simkhonde ngemoya nangeliqiniso kumele sikwati lesikufunzako ngaJesu. Live lenkosi lakhona uMapostle Paul uthi that I may glory in nothing but the cross of Christ. Uthi indumiso yami kukhonda kwami angimotivatewa tindwa letendekako noma ngilethi ngendeki mina ngimotivatewa nguKristu abethelwe esiphambanweni. Kumathi Kristu abethelwe esiphambanweni. Ngineliqiniso I can confidently tell you bazalwane nginitshele ngesibinzi ukuthi leti ngilosi letasala letitungelete lesihlalo the council of the holy ones kude ngisho yinye leyawuke ihlubuke why ngoba tibona buhle baNkulunkulu njalo njalo umzalwane lotha kuNkulunkulu hayi ngetindvo lanato kepha lofuna kubona buhle baNkulunkulu ngeke azahlubuke but mangabe ude ngekutocela tibusiso uNkulunkulu mawungatitholi kulula kuba indodzana elahleko noma watithola futhi kulula ukuthi ulahleke uhambe esiphelane ube ngumduka kepha kwangazuthi kumathi kwethu bekungaba oh thank you Jesus akube naloku lokushisako la kithi kwasho naba abafunzi labe bahamba bathi inhlito yethu ayikavuthileni makhuluma nathi kwangathi besingafuthunyetwa kumathi yena nebufakazi bethu bebungasima ekuthenini siyamathi yena ngiyamazi umhlengi wami aketela kalali ngiyathi ukuthi noma impendulo ngingayiboni kepha ngeke angicele noma tinto tingashintshi kepha akangiceli ngiyamata umhlengi wami
noma ngaze usitindo tithulile akunyakati lutho kepha ngiyamazi umhlengi wami akoze thank you Jesus. Singasukuma bazalwane. Ngiyamazi umhlengi wami akalali akoseli ekasite wathi yena hayi kulunga kwetitho ngeke simhlubuke ngoba ludumo lwakhe uNkulunkulu lusensinzisweni yakhe. Siyawumdumisa ngensinziso yakhe, siyawumdumisa ngekuconza the endless treasures in Christ. Kuthi noma ngabe akukho lokulungako sewuthandaze wasuka kulomunye umthandazo waya kulomunye, utawuthola kuphumula mawufika uthi ngiyamathi lengikholwa nguye, ngiyamconza lengikholwa nguye, ngiyaconza liqiniso lelembuliwe embhalweni. Ngalokho utawuthola kuphumula kwemphefumulo. May God deliver us from the spirit of familiarity. Kwetayele mavesi, kwetayela kuhlabela. We need to be delivered. Sidzinga kukhululwa ekwetayeleni kabi. Tito sitendela uNkulunkulu. Kwangathi besingambona yena ngekukhatimula kwakhe. BoPetru noJesu labe basolo bambuka ngeliso lekuthi ngumntwana Maria. Wambona ngalelinye liso ngesikhathi athi Petru phosa liletha lakho ekujuleni. Akaguqanga ngaphambilini kepha wenela kumbona akhatimula ngalendlela. Petru waguqa wathi angisuka kimi Nkosi. May God deliver us from the familiar spirit. Wenyuka nabo Jesu waya nabo entsabeni, bebamate emfuleni, bamate etinhlandini, bamate etingweni, kepha bebangamate entsabeni. Makafika entsabeni wathatha lesinye simo. Waze Petru wathi ngcono sihlale la. Kudla akukho kepha singahlala ngoba Jesu yakhatimula. Kude lese kubone kulunga emakhaya kepha kuJesu kuyahlalela. Jesu angakuhlalisa ngisho usehlane. Pawula uthi sengembulelwe imfihlakalo. Kimi lokukhulu akusesike ukuthi mangithandaza kwendekani, sengithole kuconza imfihlakalo lekuKristu Jesu. May the spirit of understanding who Christ is abound in us. May we be inspired and motivated by the understanding of the mystery of the treasures that are in Christ Jesus. Lomcebo lothuguswe kuKristu awusende sitsabule tiganga nebusuku nemathafa, akusende silahle sikhokhe iminikelo yethu siyiphose kuye sithi Nkosi, let me not glory in what I have, let me glory in you. Lithemba nengadimlo yami ayikho ekuthenini ngikuphi, ayikho ekuthenini ngingibani, ayikho ekuhlonishweni kwami, ayikho ekubeni right kwami, ayikho ekubeni nginenhlakanipho lenganani, kepha buhle bami busesiphambanweni kwathini Kristu. Lolu igugu lelizulu
May I know this treasure of heaven. Thank you, Jesus. Kumathi Kristu kuyakwehlisa enkalishini njengemtopiya. Kuyakwehlisa enkalishini, kuyakwehlisa esihlalweni sakho, uyathi khohlwa. Udizele uthi Nkosi mawusinzisa sinzisa mina. Lo mtopiya akazange ativa mkhulu ngesikhundla, kepha wativa mkhulu ngekuthi ehlise esikhundleni. Avume kuyawubhajatiswa. Angisathi isinyathelo lekumele usithathe namhlanje. Lesitawukwenda noma lesitawukhombisa ukuthi umathi kangcono. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nkosi Jesu mawusinzisa, sinzisa yami impilo. Ukhona yini lamhlalo sho njalo? Lothi Nkosi mawusinzisa, khadimuliswa ngekusinzisa yami impilo. Ngesandla sakho akube njalo kuNkulunkulu, ngoba ngensinziso yakhe usende emadodana nemadodzakade akhe kodwa kutawukhadimuliswa yena. Uma sithi impilo siyayibamba siyathi sinzisa thina siyalahlekelwa, kepha uma siyilahla siyidzela ngayitholakala khona. Thank you, Jesus. Babe longcwele akube lithumo kuwe msinzisi wethu. Thank you, Lord Jesus. Akube lithumo kuwe Nkosi. Ngikhulekela loyo moya wekwembuleleka, moya wekuconza, leliqiniso lelifihlakele ethi hlakaniphini talelive, kepha kuliqiniso lelicitha kuhlakanipha kwalelive, kuze kuthi nekukholwa kwethu kungasime kuhlakanipheni kwemuntu, kepha kusime enhlakaniphweni leyembulwa ebulimeni bekufa kwaJesu esiphambanweni. Thank you, Jesus. Ngiyacela Nkosi ukuthi nekunambitha buhle bakho lebe sebusilahlekele usivusetele, kuze kuthi kuchubeka kwethu kungasimi etintweni lotendako, kepha kusime ukuthi we have tasted the goodness of God. Revive our spiritual taste buds. Bokunambitha nekukwati. Usembulele Nkosi ngeliqiniso kuze libajadwe ligama lakho. Vusa wakho Nkosi umsebenzi. Longeke uvuswe inshumayelo, kepha vusa wakho umsebenzi. Thank you, Jesus. Divusele wakho umsebenzi Nkosi lichubeke libajadwe ligama lakho. Ngaloko babe ngineliqiniso ukuthi uyawuchubeka ujunyiswe kakhulu khona la emhlabeni, ngoba ingadimulo yakho yanza manje kuze kuphakade. Thank you, Jesus. Amen. Amen. We give you praise.